إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، من النعم التي امتن الله بها على عباده نعمة الزواج. قال سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وإن مما ينافي شكر هذه النعمة وقوع كثير من المخالفات والمنكرات التي تتعلق بها وإبراء للذمة ونصحا للأمة. وينبغي لمن أراد الزواج أن ينتبه لأمور قد تكون سببا في محك بركته، وذلك لأنها مما حرمه الله جل وعلا. فمن هذه المعاصي المنتشرة مؤخرا تصميم مقاطع دعوة لموعد الزواج تكون مشتملة على الموسيقى المحرمة فتبث في الجوالات، ولا يعلم المسكين أن استماع الناس لهذا يدون في ميزان سيئاته، ويكون أيضا إيذاء لمن حضر من المدعوين، وهذا يعد من سوء الضيافة ومن قلة المروءة من المضيف لضيفه. يقول صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. ومن المخالفات أيضا هذا النهم والشغف بالتصوير، حتى إن بعض الصالحين أصبح يتتبع ذلك متناسيا أقوال العلماء الكبار في التصوير الفوتوغرافي، وكأن المسألة قد خلت من الخلاف. ولقد كان السلف رحمهم الله يتورعون مما لا بأس به حذرا مما به بأس، فكيف بالتصوير الذي قال كثير من أهل العلم أن التصوير الفوتوغرافي يدخل في عموم النهي إلا ما كان لضرورة. قال صلى الله عليه وسلم: كل مصور في النار يجعل له بكل صورها نفسا فتعذبه في جهنم. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أنه لعن المصور. عباد الله، ومن المخالفات التي تستجلب غضب الله جل وعلا هذه النعم التي ترمى في الأرض وفي المزابل. قال الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك اثنتان، سرف أو مخيلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن منكرات الأفراح خروج النساء من بيوتهن متطيبات، وهن في طريقهن إلى العرس يتعرضن للمرور على الرجال. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. ومن المنكرات أيضا الدخول على النساء
فالكثير من الناس اليوم لا يبالي بالدخول على محارم المسلمين في ليالي الأفراح والزفاف، ولا شك أن هذا دليل على قتل الغيرة لديهم وقلة الإيمان وضعف اليقين. ولقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول على النساء تحذرا شديدا، ولباب الذريعة سدا، وللفاحشة منعا وإرصادا. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحم الموت. متفق عليه. ومن منكرات الأفراح صعود الزوج مع زوجته على المنصة أمام النساء، وربما قبلها أمام النساء الأجنبيات. ومن منكرات الأفراح استخدام المغنين والمغنيات، ولقد جاء التحريم في كتاب الله جل وعلا: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. السلامي هنكنا جمع موضوع كامبون خطبة جبياني تي إنجتي منكرات الأفراح والأعراس. موضوع كان إنتي جمع كان بسا تو أما إن فسر hausaci ne ga to lallai wariyan ya fosi ne ikeki ima hutuba yakin kuna ima fassara da zarmaki da zama a gwanda muhimmanci gumo zama kuna hutuba kan ai migate danga kan gasalan hijriya giri ta jugo to amma la kulli hal li kulli makanin maqal. lallai munkiratul afrah wal a'ras aranir go wani wanda lokaci wa karra irgo ba kan saira inga gati danga masalai kan yanga ka hiyera to lalle ko te fo dai ni sambu inga gati danga hafla kan gate hijera hafla danga walima kan gate da za ku bayyano da tirawayen wodo da wani yankulu a ranar hutuba ga sanin igina da in bai kan lallai higewo ni'imano kan irkoki niki qur'ana ra wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha aya go suratul rum danga ga salanno irko gice be kan a wani ayira ko kan yanga ce be kan irko gonde hini kan waran alborai irko ta kawaran sai waiborai waran mihigi albor asi albor hiji ya dumo non waybor as waybor hiji albor ingano ga waybor hiji ya dumo no qur'ana aya acabe man ta haifo sai nin albora modulakal kanai inga bumbo waybora kanni hiji a modulakal kanai a wani bafunara zama lakal kanai gono wa kan su gine danga as-sakina wala tumanina wala alwaqar wani kul da bayan non kai igi duwai gumo gati hijairani duwai to lallai dilla sabu hunkuna borkan gondi hijai dawo kan sinda to ila sabai mantafo isite a fallan ya da mono ifama site a fallan ya da mono iwane danga adab wali wane mu'amala a site a fallan zama borkan gondi hijai hunkuna ba a ce ci gafurun masal fura wala haifo kan man kamata kan arsalam tare man yaddan da ingo man ta qur'an ayi na ga guna wala irko da wani hadis a gala sabuno kai ingo min du koininu a gonda wanda a gonda izin hari filana goy filana man hagaga a man kamata a ganan to ni di wani hinne a wasa a tabbatan di kan lalle hijai daga albarka gwara hunkuna yar mono din na sabu labiyan gono annasaren labiyan gono annasaren labai kawun kuna ido barkan gondi hijai a gonda daraja ido ya daga bonno danga iga sabu danga batal danga wangari to igano daraja igano kima gabe sabur kan sin hijai ya daga wani yankul gace be kan lallai hijai a gonda albarka a gwara akwai na mu irko diya annabi sallallahu alaihi wasallam ane sargai kulu sino kan bis sargai kulu goto sargai kan borga ta wani almiyalai shi
dan agonda sufrai gumo to yar mono za wayan da modo hare zan kai mo i wani tarbiya do hare hayewo kulu nin windi koyni din gogate din nate din kayabon din tabbati abon ni nate da fonda hannora to insha Allah irko ga bor kai bananda aljanna ayo men da me annemawo borsi duwa no kul kali hijera yarin ga arsalamai amma har yau gonu kayan irgo ga dangara kan man kamata kan arsalama tare shari'a aman yaddanda yar mono agwara za lokaci kan ni di bor kan ni ga bani ma hiji ni mu fango irko diya annabi sallallahu alaihi wasallam shawara kan anu arsalam kulsi ane tunkahul mar'a li arba'in ani li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha ani alayka bi dhati din kene hasab nasab jamal da mal woni en kulu biya da mono da addini ani way bor iga hijino daga harita kyara afo igina ani li hasabiha bor gono kan way bor manti addina naga guna wala a wani boriyan wala wani aqida a'a ingo haika ga guna gati nasab mai izano matkul ka ga merinda matkul ka a gonda da lalo kan sibori ingo adhina ga samu wani kulka ce ba su adhina ga siporti zamingo haika go vise gati wai boradin ka gaba wani wanda ya ka gaba dini a wani matsayo wala babu wani matsayo babu wannan matsayi fa ga ngate no runo go babo sai wala jere ko go babo sai to ingo wudin na goguna to han kulkan hayadin jan to lalle igorasiti nasab yadin mono wali jamaliha jamal gati boriyan gono inge matkul kan wai borga lalanda matkul ka gonda da lalu kan sibori hal da daga bori igin ka goronda wani kulka ce ba sai agin ka goronda yarin ga jamal boriyan na ga guna a wani boriyan a wani sokone wani kul inga na gure ihin zanta annabi sallallahu alaihi wasallam ane wali maliha boriyan gono kawai bormanti harihin ko ne guguna woki guguna gati mal a wani arzaka a ganci wanda ya kaga badini babu bu a dirga arzaka na sai to inga mu haika go vize lokaci kul amma higi a mudugatuwa wani arzaka dirga to ndiyo ne aman kamata arsilamu hannu asiwo da asila sabu wani ke ane to ita kyanta kullin ko diya ne alayka bi dhati walidiniha yar mu boriyan gono kan igawai bor higi man ta haifo sai a wani addina ma ga hinnisi matkul ka ga merinda matkul ka goda matkul ka go talkataraira da jangaira da gonda addina igin ka hige mu goronda ya da mono imano a wani daraja in ga addina dai ni guduna to a sai no ni di woni ga fongandi boro mu'tasim billah ay tamma a wani wati borfo gono kan babo bankoy nino ikandasi wondi fo am hige inga mu bankoy ni zeno anin gisi bara anin go gonda borka gaba so ni sambu kwanda kufa mu wasi kala iraq labura ane inga di way borfo inga di wandi fo kan a gaba inga binara babo ne to im koy gune yad mono fadance da borai kul itun danga ite mawkibul malik gati banko ne lokaci ka go fatta borai kai yanga ga hagoida iga goida wani ga hambano da ya kul borai dini in fonda ika kalko ciya yando ito ga kai ne filana niman kan dir nongo hannu dalili ko ciya fatta borakan gati danga dogarai i wani ginfuna ane wallahi inga mambai gadi wai borkan da meri ga tora ane ko ciya dinga meri aka ga ci banko ne wasu banko ne a ingi sin ki yadda ki gamati zama aman kamata filana cini ai ize mu koy ga filana hiji amanti to inga no ko ciya ina ifonon di boroga ane ahbabtuha sauda hatta ahbabtu min sudiha ahbabtu min hubbiha sudal kilab ale waran goga cin mutunci takaro kai dukoi tasiri ane to wallahi ai bara matakan agabi da yaki ne kan sai agabi hunkuna a wani biro ma ga sai halato bumbu ba hansi bi daidiya wallahi ai dabara ai binara ane hatta ahbabtu min hubbiha sudal kilab to ni di babu to ga ma yadin dotti gifona sai filana manan filani hidi musubai faida to ni di wone ga ti baka sinai zamengo a gonda hini a gonda haikul
amma in wokan abu na dini wai bora dini wata kul mutahajjiba abu wendira asifatta abu nyango jarga non kun nasi koi asin da kyau haikul sasi yadda na dinga addina ce to ya nun gani di ingo haika guna gati a wani addina to ya nun ga arsalamai annabi sallallahu alaihi wasallam ane alaika bi dhati din ane ita ke yura ane musambu barkan gwanda addina to amma arsalamai hunkuna wokan yayin bogite dini amman kamata abuwa raza lokacin kan ni kwanda dot nodin no masala ga sinti ne gidi igi bor filana fota sambu ima borkan sai a gwanda dot wandiya ima fota sambu ima fotai kole ya da mono valise ka kwandai danore ka kwandai imi filme imi fotai sambu imi kulkole imi filana kwanda filana sai dot imi sobaigi faifai rezo sosai bo wone man kamata arsalam hannu man himago wone te iro arsilamin no manti yahudiyan no manti annasariyan no wani annasara wani aqida no ya da wadin saboda ateni sani amma hari no kan man kamata a dukkan dirga masala a gwara masalai kunkuna haikul kidi ne zo sosai babbar miliyon margano gadiye wani bar zambar margano gadiye bar margano kan dide gine masha Allah tabarakallah wani wadi te addu'a ni te nisi amma diman te hunkuna ba mutuno ni sai hunkuna barkan irko dia ne al-aynu haqq dangan ayin gati burama di haifo kula musalabu wal binbo amma haya kana sai albejandi to daga lokacin wadin borkan gwanda ayin masala haya dinga sintin furun masalara akan masalara borakan sai ni konda dot dini borfo maguna ne hey filan kan sa kon dot adu borifa daga lokacin din afurun masalara wal filana ya kupulo borifa to daga lokacin din waran su iya ga fahamcar sai nini kokiya a sai no hanfu ne gidi boramu konda dot hali hijaga te masalan maka hala imineto nan in tiyeti filana sai a wani sojo kaka da wani kulu igoga te nyamera a gwara ko ina mo lokacin kai in higa dato dan imine hani filana no higa to ni di boriyan goro kan video ni gite video dini im sobeji faifai to wani bumbokan da masalan ingan da wani lokacin kan kandidat e kono khatar fallan kanu ya da mono a gwara higa di higa to daga di masalai kan yan gobe te am to wai bare wati din hambagar jare yi fattan da hijab amma higa hane handa ne hijab sanni sinu to ya da mono ar hijo wani chorai da wai hijo wani chorai e for charra e ga mu'amala kan man kamata kan islam tare man yaddanda wodin bumbo irmu mora asibori ya da mono a gwara danga foto kan yayi igiti foto din wai hijo kubai ga koida ar hijo kwara ni ngan da kyalai dar hijo chorai inga no ga forcin raga su bai ga fotayyen sambu woni aman kamata asibori arsilam tare shari'a ya da mono agwara da masale karra irkan ar hijo chora ya da mono agaka am foto sambu da wai hijo ar hijo go gorgi gulmu woni mo aman kamata woni lakkal koyni kul kan gonda la sab aga bai kan aman kamata ya da mo asinu hunkuna nasu kuli sino kan ga cebe hunkuna dole ar hijo chorai inge no koy ga hijo sambukan de asinu nasu kuli sino kan tabbatan irwani al'ada dai no koy no mo asiru wani al'ada irada bayan asir zaman dir sambu zir kayai wani akida irin koy ga bincike te irin yana wali ir babai inge no da koy ga izai wani wanda sambukan disi da bayan ya da nogati nya zene no koy ku bai kandi to amma hun kuna arijo chorai inge no kogi ku be kande to yadi mono hala arijo ga ka sata foyan kala 2300 er hay foyan ingo e kanda zaganci ne rigo su bai ga ta bin so bai ego su bai ga foto yante aseno bi foy kande misal sorro margelo higei ko asibi semen fo wala semen hinka zama waybor aseno nuniya ko ane la ta mananna ala nisa'i mawaddatan fa qulubuhunna sari'atul maylad ane masinane waybor baksine ga masinane matkul ka ce bi kan halam to nan kan ba dinkin ni sai filana aigi hin kai bon wini ma ga sai dai gannin wallahi aigi masiyar da wani ga mana sai o ayyada aban amma ka ne binara aban amma ne wani binara ne albur masiyar dan da wodi zamani fa qulubuhunna sari'atul maylani ane waybor bino aga targa bar mailo aga targa sanjeno haika konnu hunkuna kalamci handunya sai ayu ay konno filana suba agne bore sai wallahi asinu handunya rabor kan ay ba ay binara da to filana
hun kuna da ne bore sai asinu handin yora borkan ai ba gato filana suba amega ne asinu borkan ai konna gato filana ani to wai bor yadin nago yadin ala ta mananna ala nisa'i mawaddatan fa qulubuhunna sari'atul mailan yadin no arsilamai fotai kan yan igsambu arhijo fuwara im sobai ga amgoro filan maka goro im tase fo am zubu filan maka arhijo cire nan da ne kalim sambun a foto to ingano da bayan nan gonya maira idoni kaduwa hayajin duma da wai hijo cire ignase guni filana cira nin da foto wallahi abori bumboge bisa filano ne to ingo lokaco ka diyo ne amguna amdi lallai arhijo cira din aborin da kunyo to a ga fai fondo kul ka ga gana am hijafai wasu bon am do koy filana do amagi yad no way baro asinda la sabu kuku yad mono agwara masale kayan gogate inga gati danga ane danga as-su'ud ala al-minassa danga hijahane wala dine hijawani suba wa kan borega ne roti wa hani to igichar margu im music dan im kaborai gine ari hijo da wai hijo im kyardi sat foyan hatta bumbo kobla igi charno danga me ya ci wani aman kamata igi char ambarase borai gine wani yahudu wani aqidanu barkan wanda aqida hannu arsilama asin ko wani te ba miliyar no ni gano asi wani te ni se borai gine aman kamata ya nga harno arsilamai hijai woke irga yar mono agwara wo kai ir ko koronda inga irka banda inga gati danga istikdam al-mughannin wal mughanniyat danga irgi boryanci kayan ga wani doni alborera dawai borera kan iga arhijo mayo ce dawai hijo mayo imso bai ga doni se to inga yo damanti wone ni te wani hijira to kul hijaman te ma to har banda mai irga bai kan hijayo igate no albarka ke ki magasi da albarka si hijera to wat kul masal rano warango alamu to waran makonda char association islamique wali bin mo waran makonda char justice ay kam man to 5 mois 6 mois imne wat kul masal rano boray ya dinga arsalamai girma go gorgo kaga haikan ba haikan bisa 3 million wala 4 million wi hijera amma borfo mu kaga 300 milhi wi hijera amate din lakal kanai yar mu haikul irko ni nonda irko ne gonda arzaka ni gonda fanda amma talka kan ingo 350 milu na wi hijara yad mono hunkuna da kan da wondose haikan gwa suba kalle da dabarti ga kan da wondose amma adu lakal kane ga bisini ki kai fura ifo no kan woni da bayan haikan go kan woni gati masalai mu kan irgo gati zami hija irmana te fonda hannora yad mono hija har yanno irtum gadan hijira kan man kamata yan ga arsilamai irmu kokari ga hanse man tayi fose hunkuna albor ine wara kullu rajulin imra ane albor kul kanidi kan gonda darje fo kan gonda jere fo to a gonda wanda hannona dindi borago ga ngi fatawci te lakal kanera ba mandu abinasi sara to wanda hannono gwasi an bagar da binasar wando ga yamar a gano shawar hannu dindi hunkuna bor fatta nango nijarra da ko ga bere ce ci adu bera mu gaka to wanda hannun gwasi zaman lokacin ka goka wando da no ana an kura je gumo ane filana girin marje kulkan ne ni lakkale makani ni lakkale masitun to lokaci kulka fanguwo ne ga aga kokari no bera ka akwai ce ci amduwa ga ka inga labora to yan gani di gare moy godi danga wara kullu rajulin azim imra'a iga bono danga bornya da bordu ya hannu ingono ga bodda ke lokaci kul fonda hannora lokaci kul kan borce ci ga fonda tan aga borce be fonda hannu tiyan ga ala kulli hal dai woki gaba da arsilamai irmu kokari fonda hannadini irmu duwa hay kul kan ganan irwani mayi wala irwani aqida wala irwani bafna masarato irmu mura arsilamai اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك
ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتينا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما بقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من آدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، وعافهم واعف عنهم، واكرم نزلهم، واسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا إذا حملنا على الأعناق وبلغت التراقي وقيل من راك، إليك يا ربنا يومئذ المساق. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.